Medel Las Terang, Las Muhammad Jaro, pangano ng Lianone. Sarap pa tibo. Ay bahay mabuk sa suwang buk masih Medel Las Terang, Las Muhammad Jaro. Dali na. Oh, dok betul kan? Udah nggak utut dah. Udah mau turang jok. Turang jok. Ya. Turang jok. Oh, nak bisa. Sini kau nak. Goreng kami dong saya. Banyak. Oh, mak boleh kan? Karong din nanap kani. Karong din nanap ko. Oke. Kaulan. Oke, nanti. Mau penting pertama mau penting. Oh, oh macam tu lo. Oh, asal bulus pas keluarga tadi, orang halal kan? Saudara ano? Ah, Udang pinuparno. pasu-pasu itu. Tujuh kamu tuh bermea mo. Asal bulus titik pas keluarga. Buat ide nak. Ibu kamu tuh bermea mo. Sini. Handphone banget sih, bukan mama. Iya. Masuk dari misalnya. Bo ina ba yun kape unangin na ano. Nah, mau nang panahon baru aman. Udah pinok. Bisa diri sa na ano. Asaro isa. Coba kamu kirim na ano. Asal dulu ngono. Manero. Masih kok. Romo tuh si nomor 2. Asa bulus. Iya, iya. Aku jadi bisa ngak ulang. Orang Indonesia. Marah ngak ribet. Rian. Aduh, mentah nah. Go. Go. Aboy bangun. Hai. Ay, Ini kumahaw ni kurang naik. Kan cuma gitu.
Duduk. Nih, putih di bakal dyan namin. Putih. Kamu sendiri, mama juali. Masak ko rin to. Naman nuduhon di. Dah. Tinudoon na. Ituron. Iya. Bilang ba yun din? Tangok na ito lang. Iya. Masuk-masuk.